Euskal Herriko aldizkari, egunkari, irrati eta telebista guztietan azaldu ondoren, azkenean Chill Mafia taldea 11 telebistan da, musika zuzenean saioan. Asko hitz egin da Chill Mafia taldeaz, baina oso gutxi hitz egin da beraien kantuez. Gaur, musika zuzenean telebista saioan, kantuen atzean dagoena ezagutzen, saiatuko gara. Jantzi txandala, igo volumena, gaur gurera, Chill Mafia datorreta. Pásame un calo, pero dámelo de tranquis que vienen los malos. Mi ridime Estefa me lo trago de trago, como ese chupito Jagermeister o el Duguinen arte MNT o NC. Abeslaria y Z-Zer, beti gaude pare bat pauso aratago. Tarregatik pozik nago, si quieres pillar algo fuerte, pilla nuestro nivel. Que tus rimas están guapas, pero tú eres un cáncer. Huye. Denon ahotan dago Chill Mafia taldea. Jakin dezagun, zein diren eta noiztik ari diren musika sortzen. Kuadrilla bat gaitu, Iruña Herrikoa, musika egiten diagu, eta nina ezkiriki fresko. Ni Flako. Ni Sara. Ni Zuneo. Eta hori, gure kuadrillan baude, igual 12 pertsona gutxi gola bera. Eta baude jende asko igual egiten dutela grafiti edo horreko gauzak. Beste batzuk ez dutenak ez egiten, sin más. Gara kuadrilla normal bat, sabes? Sin más. Eta hori, eta baude, pues igual, El Tulipán, Machín, Jon Agirre, Jara, Irene... Ez que en berda egunaren arabera, rollo, batzutan gara 12, beste batzutan 23, beste batzutan 30, ¿sabes? Plan... Según festa. ¿Quién se echa una caña con nosotros? Oida. El Joel. El Joel, musu bat, Joel, bete zaitugu pila bat. 2008an hasi ginen juntatzen eta hori, musika egiten eta gure lehenengo lana ego genuen 2019an Young Gifted and Basque, zela gure nire mixtape bat eta goien produkzioekin eta hori dena. Baina ez genuen orain daukagun lan egiteko era, ¿sabes? Juntatzen ginen, pues igual una vez cada 2 meses o lo que sea. Ez genuen lan asko egiten. Eso, ni egiten duen nire letakak etxean, bere, una base en casa, no sé qué, y lo juntábamos. Orain ja geratzen gara guztion artean eta ja, venga, esto, lo otro. Musika urbanoa bezala definitu izan dituzte. Beste batzuk, trap talde bat bezala. Edozein etiketetatik urrunago, doa taldearen jarduna. El Delfín bezala, neofolklor andino. Ba. Azkenean Iruñan bakarrik ez dugu gauza bakarra entzuten. Entzuten ditugu gauza asko, orduan mixtapea da el reflejo de eso. Eta gero ere ez dela zerbait en plan konstientea de, venga, sartugu reggaea porque esto lo va a petar. Entzun dugu reggaea txikitatik, hemendik entzun den zelako, punka, 3/4 de lo mismo, eta trapa berdina. Eta adibidez, por ejemplo, hori. Igual daramagu, en plan, entzutenaren bachata eta saco, ¿sabes? Y ahora queremos hacer una bachata o lo que sea, ¿sabes? Eta ahora si me pongo a escuchar drill, pues me haré un puto drill. Y me la hago, y punto. Ez da en concreto que, en plan, se va a hacer rap, o... Depende del día, depende del mes. El mood, claro. O sea, es más que no nos ponemos límites a la hora de... Va, y rollo carrera transgénero en ese sentido, o sea, es decir, me suda la polla que hacer un día, y si mañana me salen los huevos a hacer jotas, Baina Bai, gustatzen bazaigu aurrera. nik uste prejuizio bakarra dela, gustatzearen bilatze hori, ¿sabes? Ez dago perjuizio bat de, no, tengo que hacer este tipo de sonido, sino que tengo que obligarme que esté guapo y me guste. Eso es. Ordenagailua da Chill Mafiaren lanabes nagusia. Erritmoak sortu, baseak landu eta sampleatzeko bertako musika erabiltzen dute. Eta horretarako, Euskal Herriko musikaren sustraietara jo dute behin eta berriz. Entzuten ditugun iturretatik, gainera pasa genuen urte bat edo urte terdi, batez ere Flako eta biok, rollo euskal folklore entzuten en plan enfermo, en plan obsesivo, pero obsesivo casi chungo. Eta, karo, badaude sample pila bat direla oskorrirenak y no sé qué. Los vecinos se la gozaban, tú flipas. Ja, garto. Joder. Oia da pizkat perlada, eta eto azautea dos, tiradme la réplica, baina en plan, ala nola, amerikar raparen kulturan egiten zutena zen, jazz eta funk vinilok sampleatu, hori sampleatzen zuten, zela etxean zeukatena, sabes? Hori da. Eta beraz hemen ez dira sampleatuko Miles Davis, zeia egin dute 11 pertsonek estatu batuetan, nik baino asko zobe, zer daukat hemen, Oskorri Xabier Lete. Eta sampleatuko dut vinilo hori. Es que ez dugu funka hemen ezaguten, osea, ezagutu dugu casi por obligarnos a ello, sabes? Baina denok daukagu, Oskorriren pare bat vinilo aitaren ganbaran edo, sabes?
Más que nada, tulipanketan egiten duguna da nola bozetoak egin, eta gero erakusten diogu Beñat eta Flakori nola izan dugun ideia así a grandes rasgos, eta gero ya nola juntatzen, o sea, nos juntamos todos y como que desarrollamos la idea, ¿sabes? En plan, o sea, tampoco es un trabajo individual de los productores, al final lo hacemos entre todos. Da nolabait como auzolan bat, baina ez hainbeste guazen dena gauza bere egitera, baizik eta delegatuko dira zugan en estas cosas, me fío 100%, nik eginen dira nire kanpoa, Eta gero musikan, azkenean, te juntas con todos, con todos, aunque no hagan música. Eso es. Me vienen de puta madre en mi cuartico y para decirme, esto está guapo, esto no. Joder, con la de Punkiri Party, tío, izan zen la hostia, bez produkzioa da Martinena. Egin zuten Martin eta Matxinek, Matxin dago gurekin pintatzen du tipoak, egiten grafitia, no seke. Baina zegoen mei berarekin soilik egoteko, hola. Si bailaba es que funcionaba, ¿sabes? En plan... Claro, si baila es que está guapo. Bai, harto. Daukago como una dinámica de retroalimentación harto, osea, norbait egiten du zerbait, baina guztien variazioarekin nola que lo desarrollamos, ¿sabes? En plan. Xokiak lapurtzen xoxiketzenean y en jaias del barrio siempre había pelea. Unos llevaban machetes, otros tiraban piedras, unos querían ser el Chapo, otros yo soy ternera. Ez horregatik berpizkundea da talderen lehen lan luzea. Kantuz kantu sortu zuten lana 2020 urtean zehar. Lana ez da formatu fisikoan kaleratu, baino sarea estandarazi dute lehen grabaketa honekin. Igual gure lanik serioena. Hori, no sé. más que nada eso. Ez que izan da lehenengo aldia jarri garena serio lan egiten. Hori, lehenengo aldia egiten dugun, lehenengo aldia egiten dugun algo serio en toda nuestra vida, igual. Eta ez genuen egiten serio egitearen intentzioakin, baina por lo que sea lan egin genuen serio. Claro, joder, es que iba a tu casa todos los putos días. Todos los putos días, bai. Bai, lehenengo Mistapeak fue como la primera toma de contacto, más que nada. Ez genituen egin kantak mistip bat egitearen intentzioarekin, baizik eta kanta pila bat egin genituen, eta en plan, chavales, aquí hay material, eta guazen egitera mistip bat, sabes? Ere horregatik da hain eskizofrenikoa estilo aldetik, zegoen intentzio konkretu bat. Claro, eta lehenengo abestia izan zen cuarentena baino lehen, edo ez? Bai. Hori, es que yo que sé, ha pasado muchas cosas en este puto año. Azkenean hori dizkanen, yo supongo que se refleja bastante, ¿sabes? Egiten ditugu kantak bilatzeko nora goazen. Ez ditugu ideia putarik, egin ditugu kantak, y vale, pues me apetece ir por aquí, tiro por aquí, ¿sabes? Bai, o sea, hori, pixkat argiago, baina super iluna la de cojones. Hostia, que ahora llegó dugu la de Colacao, pero la del Mercatua, seguimos un poco perlados, ¿sabes? Que son dos movidas diferentes, o sea, Bai. Ez que gustatzen zaigu hori, en plan, lo de, berez, egin dugu noiz bat, en plan, de, teorian pertsona baten ziklo kreatiboa, irauten du 7 urte. Guri irauten dugu 2 egun. Sí. O sea, literalmente. De hecho, hori idea gure kantak, ez dira gu egiten kanta kanonikoak, baizik que te diciendo, vamos a experimentar por aquí. Sí. A ver qué tal sale. Si nos da por hacer una bachata un día, pues hacemos eso, tío, o sea... ¿Qué nos dará? Etorriko dira bachatak. Se vienen cositas. Chill Mafiaren errakastak undergroundean zegoen mugimendu bat azalarazi du. Euskal Herriko musika estenak haize freskoa behar duela diote, eta Chill Mafia lekuko hartzeko prest dago. Baina eske hola da, eta ez nahi izan dugulako, osea, guk egin genuen mixtape hau, entzune genuelako olako musika euskaraz, eta ezin genuen, porque era toda una puta mierda, total. Eta gero aparte, da egin duna noito lo de, hostia, orain arte pentsatzen genuen, que estamos predicando en el desierto, es que egiten zegoen gure generazio osoa, ezin zuela punk rock gehiago entzun, sabes? Edo ez punk rock berdina. Osea, guapo dago eta atxersen azeneko kanta, eta atakako duten mixtapea da zerbait supergeneracionala. Punk rocka da, ok, baina no suena a Descontrol. Izan ditugu, nola, 10-15 urte, que lo único que escuchabas eran copias de Descontrol. ¿Sabes? Eta gure generazioa zegoen ahí con una sed el copón. Eta igual bai izan garela hori, en plan, un punto de inflexión, en plan, como pa jendeak galdetzeko, en plan, igual nahiago dut musika estilo hauke estea hasta la puta polla. Bai. De hecho, niri atoitzinen errezidaten pila bat, tío, 4 pavos punky, rollo... Después de la canción de Linkatua, es la primera vez que me he puesto a bailar reggaetón, y yo...
pues ya te iba tocando, cariño. ¿Sabes? En plan... Qué guapo. Ezin zen paradigma jarraitu beste 10 urtez con grupos de señores de 40 años. Bai, lekukoa... Heldu berzen gure generazioa bere txoka egitera, ¿sabes? Bai. Por cojones. Tenía que pasar. Bai. Y al final hemos sido nosotros. Confiar en la Chill Mafia. Ciegamente, no, es verdad. Chill Mafiakoek ben jart izan dute referente. Irakasle eta eredu izan dute nortasuna borborka duen Iruñeko rapero hau. Ikasi dugu dena. Así. Gauza asko. O sea, Sobre todo el tener identidad, yo creo, ¿no? Hori, bai, tío, pertsonalitatea izatea idazterakoan edo musika Yeah. egiterakoan, no seke. Es que, joder, entzuten genuen musika, bueno, nik entzuten musika guztia, en plan, era muy símil, ¿sabes? En plan, este decía, este se tiraba un ego trip de la polla, este lo mismo, un poco distinto, pero bueno, eta gero, pues bueno, entzuten nuen behin jarten a bestia que no tenían nada que ver, y decía tú, o sea, si es que es brutal esto. Pero sobre todo porque todos los raperos pretenden ser de fuera y Benjar también lo Tiene una pureza. lo que refleja para mí es que es de Iruña, ¿sabes? bai, O sea, es- eguneko. Eta ere, rollo, nolabait, guri erakusten digu ere Benitok, rollo, raperoek sonatu nahi dute beste rapero baten antzera. Eta heltzen da Benito a decir, que ba, yo voy a sonar a Perlau, ¿sabes? Eta Benito dago berena, ez, osea, nire ustez da raperoriko berena Iruñan, ez por cacho de skills. Baizik eta entzuten duzuelako bere kanta bat, eta 30 segundutan badakizu bera dela. Sí, sí, Eta total. hori da erakutsi ziguna, en plan, déjate de hostias, hazlo con estilazo, aunque sea mal, pero hazlo con Claro, estilazo, ¿sabes? no hemos mamado de eso, hartos. Bai. Da gure ita, jarto. Aste pare bat pasata herritik aldatu behar Guztiak atzerrian Bidaia doanik ez da non zaude mendian Guztiak atzerrian Nire ahoa eta lagunen belarriak Guztiak atzerrian Atzerritarran izango beharko naizan Guztiak atzerrian Motxera bat maleta terdi Sarean edatu da Chill Mafia taldea. Milaka dira taldeak izan dituen klikak YouTubeen, Spotifyn edo bestelako musika plataformetan. Paradigma artistiko aldatzea dute asmo taldekideek. Zorionez, hori kontrastatzeko internet dago. En plan, bale, agian medioetan ez daukaeko asko, baina Gazteako programa bat edo ITBko programa bat ez dauka YouTubeko bideo batek duen influentzia berdina, kasu askotan, inkluso gutxiago. Osea, ez dagoen referente musikal bat egiten zuela musika moderno bat, euskaraz, para decir, Ja, bai. voy a tirar por aquí. Seguro que zeuden pillo, osea, jende asko egiten hori, baina hori. Ez dute lortu hainbeste reperkusioa hasi, da hori egia da ni ustez, en plan, que si no tienes un referente es jodido. Al igual que guk izan dugu de referente Benjart egiteko gauza horiek, ¿sabes? Osea, ez diagu kolperik eman de forma superintencionada. Esan diagu pentsatzen duguna, eta eso ya es- resulta que es rompedor. No, y Eso. resulta que bien de Peña se siente identificada también. Claro, hoi da. Baina gure intentzioa ez zen erratea voy a mataros a todos. Guk aldarrikatzen dugunean, aldatu behar dela paradigma artistikoa no seke, ez gaude bukatzen orain arteko tradizioa. Zerbait berria egiteko ezagutu behar dut hori. Imaginatu, pasako duela beste uda bat, txosna guztietan entzuten aldapan gora, ¿sabes? Pues es que me muero, es que me muero. Es que gainera hori, itzegin genuen en plan hori. Es que el primero que tiene que estar hasta la polla es Fermín Muguruza. Flipa. Claro. Sale de juerga, imagínate, sale de la txotna eta entzuten du el sarri-sarri, dice tú. Es que esto imagínate. no es normal. O sea, ni orain manoa kaletik jartzen dute arruntan en koplak y digo, me cago en mi puta madre, me quiero pegar un tiro. Total. Eta bakarrik pasa dira 3 hilabete, ¿sabes? Baina ya se ha quemado bien. De hecho, Lo que te queda. Ferminek esan zidan da badaban. Rollo ni naiz lehena, que está hasta la polla. Claro, es que Eta normal, ikusten tío. ditudanak gazteak entzuten nire duela 40 urteko kantak y digo, ¿qué haces? Eso, es que ¿qué haces con tu vida? Sí. O sea, que está bien, que está de puta madre, pero relax. Baina hori era naturalean, ¿sabes? Ez da nihilismo consciente bat, es el nihilismo que si eres joven y no estás un poco hasta la polla, tú eres tonto. Taldeak eskaini dituen emanaldi guztiak COVID garaian izan dira. Zai dira benetako emanaldiak emateko. Eta taldearen benetako potentziala agertoki gainean erakusteko. Bai. Argita garbi gure musika estiloa da palarrabe, balpogo. Ahora viene Ez dugu todo. bestea ezagutu. Es que gure publiko da handia, en plan, entzuten digute hori, neskak, mutilak, maiores, txikiz. Orduan joten zara kontzertu batera eta ez dakizute publiko daukazu. Igual joan ginen Bilbora eta zen bakarrik gazteak. Baina joan ginen Laudiora eta ziren, igual, publiko berdia ziren aitak, ¿sabes? Goizean Buah, qué ziren locura. neskak, Hori, ez bakarrik neskak. eta arratsaldean ziren gurasoak. Hori. Gure gana datozen zaharrak dira peña que le flipa la música, ¿sabes?
Curiosos también es un... Hori, o sea, Dicen que vaya bombas están. les da curiosidad porque les interesa mucho la música y pasa algo y de repente tan de golpe eta ikusi nahi dute. No, o sea, ni 50 urte izango banu orain, haría lo mismo. Sí, o sea, diría, es que izango zara berdina. O sea, Yo creo que iríamos los cuatro en plan, a ver, chavales. Pues eso. Azte naiz ni, baina Suneo eta Martin daude hortik, batzutan sofa batean eta beste batzuetan porai. Eta gero ateratzen dira beraiek bi, gero Benito, Benjart, eta gero Irene, azkena. Eta egiten dutena da egotea autotunea, delaya, efektua kontrolatzen, zere asko prozesatzen dizkiagu hautsak, sabes? En plan, nahi dira kantantea bezain garrantzitsua. Nos subimos a poner autotune eta egiten dugu pixka bat, con delay, reverse eta efektua jartzen, egiteko dub moduko show bat. En plan, para que sea algo más que solo cantar y base, ¿sabes? Eta de hecho es que ematen dio grazia pila bat, rollo bate koro bat botatzea y el O sea, ematen dio ere zuzenari como que más concepto de zuzena, Claro, ¿sabes? para la magia. La gozada es cuando no das una nota con el autotune y sale mal y justo le has metido el delay. ¡No! Harto. Pero para darle el rollo punk ahí, yo qué sé. Eso está preparado, en verdad. Bai, goten naiz nola, segun kontzertua baina 5 minutu edo hola nire musika jartzen, hor kalentando la peña, eta gero ja ateratzen dira. En verdad beti izaten da, rollo, hasi zu pintxatzen, hasta que ya no podemos con la ansiedad. Sí, Sara, venga! Jo, venga, ba! Sharau Tirache, Sharau Gari, Dipsola, Pato Kikiratxa Dariola. Zertan joan dira 5.000, honela hasiko naiz. Gora la mila, putikan gorraiz. Gora baraka, behera neguri. Laboa eta tego, bedeinkapena guri. Ikimilikimits gigiri, zirri, bukauzoan da Jose Agu. Bizi, ikimilikimits gigiri, zirri, bukauzoan da Jose Agu. Agurainen biuxapala rapatu, tatigere prezioan saldu. Aize txuri hartu dudan aitzean hola. Itxatxia agola, ikusi eta ikasi. Atzeak erakusten din aurrean nola. Taldeak sareratu duen azken abestiak bedeinkatua izena darama. Eta bertan, mezu zuzena bidaltzen diote, Kainakai, Dupla eta Zetak taldeei. Bai, eske nire ustez badera, en plan, grupo berriak eskaintza musikal berri batekin, baina eske filosofia da untaren berdina, ¿sabes? Bai. O sea, quiero decir, sí, vale, he metido una base con, yo qué sé, 808 o lo que sea, ¿sabes? Baina es que transmititzen duten filosofía no es la misma que unta, tío, viva la vida y viva el amor, ¿sabes? O sea, de hecho, ezagutu genituenean, bai Dupla, bai Kainakai, si es que entzun genituenen da bizikot, con unas ganas de que me gusten del copón. O sea, y desioan, hasta que lo escuché y dije, Alma, ¿qué es esto? Pertsona bezala gian dira unos fieras, baina jaio ginenean, gu bagenekien artistikoki zirela como que el enemigo a matar. Bai. Es que dira gure antítesis. Bai, no, o sea, gure mixtapea egin, o sea, publikatu baino lehen, goratzen naiz esan nuela, en plan, venga, va, voy a investigar a la competencia un poco, no sé qué, me metí Kainakai, y digo, ¿qué es esta mierda, primo? Luego a la otra, al otro, y ¿qué es esta puta mierda, primo, sabes? Yo, si mejoran o se cambian esa vaina, tío, yo iré a los conciertos a fuego, sin camiseta, primo. Kontua ez da que me joda que la Kainakai tenga 15.000 euros, ze posten historiarengatik. Era como, tía, con 15.000 euros no haces una mixtape. En este género puedes hacer una discográfica potente de cojones, ¿sabes? Te has metido tú en hacer un puto disco. De reggaetón feminista. Sí. Euskaldun. Eta Euskalduna. Es que eso huele mucho. Horrek ere esaten duela pila bat. Hashtag mejor álbum en euskera. Bitxulari, beti erne beti adi. Euskal Herritik mundura egin nahi du salto Chill Mafia taldeak. Euskeraz munduan aritza dute asmo, aurriritziak apurtzea. Euskara nortasun bezala ulertuz, eta ez kanporateratzeko oztopo bat bezala. Nik uste hori dela mito bat, super jarto. Osea, pero sekulako mitoa. Atea bat itxiko dizuna da, ingelesez kantatzea, ingelesez jakin gabe. Baina jendeak entzuten, osea, musikakoa du nolabait unibertsaltasun hori, sabes? Kantatu duzakete dozein hizkuntzatan, que si está guapo, la gente me escucha. Kitxo, osea, ez da behar gazteleraz kantatzea edo ingelesez kantatzea exitua jasotzeko Euskal Herritik kanpo. Claro, eta justo gure generoan euskaraz bazegoen, osea, produkzio falta, ez zegoen ia musika, eta gazteleraz bazegoen sobreprodukzio bat.
entzuten digute Madriletik, Madrilen eta Valentzian badaukagu publiko, euskaraz egiten dugulako. 100%. Sí, pero bien Egingo dejado. bageno gazteleraz, buena bola. Escuchan ni nuestros padres. Gainera hori, ulertu da, berri txarraken kasua, excepzio bat bezala, fíjate que se han pegado, aunque cantaban en euskera, baina eske... No es aunque, es porque... Itxasi ziren euskaraz kantatzen zutelako. Gainera ematen die, nahi eta nahi ez, el triple personalidad. Bai, jartu. Zenbat metal talde dituzu gazteleraz. Diot, berri txarrak bere garaian ez, metal talde bezala sortu zela. Zenbat dituzu gazteleraz, del Copón, euskaraz, pues berri txarrak anestesi y poco más. Osea, urte hontarako nahi diagu extranjeroa ireki, hau da el Estado español. Eta ya datozen urteetarako ya iremos abriendo más ahí para Europa o Latinoamérica, lo que sea. Baina gure helburua orain da, irekitzea gutxienez Espainia eta sentatzean. Lanean are gaitu kortako. Kantatzera noa zu betxo bat edo bi, eren egun jarriak gaztea. Gazte arruntaren koplak bideoklipak egin zuen taldea ezagun. Eta bideo langintza horretan ari da taldea egun. Kantu berriak badatoz. Eta seguraski ez dute inor indiferente utziko. Orain da super garrantzitsuak bideoak, orain atera dezakezu, por ejemplo, lehenko guran pentsatu nuen, berda, Gaztarrentuaren koplak abestia. Ez badugu ateratzen el videoclip con el chándal rojo, con el pelo amarillo, con el frontón, no sé qué, se hubiera quedado en nada. No se hace viral ni pa. No hubiera pasado en nada. Eta incluso guapo dagoela, ze ematen dit beste leio bat gehiago sortzeko. Claro. Sabes, en plan, egin dezaket... Un trabajo audiovisual. Bai, es que es otra obra artística. Nolabait YouTubek behartu gaitu bideoak ere egitera, baina es que está guapo, sabes, es que en verdad kunde, que molia da. Eta dauka gogo pilo bat egiteko bideo gehiago tu, así. De hecho, berez, etorkizun hurbilerako plana da beste single bat eta gero mixtape bat. 6 kantako EP txiki bat, baina eske gustatzen zaigu hori, en plan, eta lan luzea. Eske niri entzule bezala gustatzen zait hori. Single guapo bat entzun dut guzora, baina gustatzen zaidana da disko oso bat, que me lo escuché 7 veces, sabes, así en bucle, eta danola lan oso bat, sabes, en plan, como que... Y tiene más personalidad, tío, y todo eso. Vale.